Hello, ba Oi. nga kren na finance mo. Idon ka man kren i-manager yung ibat pite. Hi. Oh, hi. Tata, sure, just hold the call mo. Tata. Ba semua om ni te ka ni ka bai banai jong phi EMI te la lai banai phi klam pat siu. Patsio. Hai. Kum nom ta fiong patsio bo tu batre bo fi bro lawan sim bro lai banai. Phi siu hanu na. Hi. O tu kham tre shu te bangi. La kanum tan macam senam Desember la ye. Kum nom ta kamu ketu bisa sanjar pat. Sorry ba kata ting lali igen kata ti pihak banyak kran ma phi ban ni. Ka di ban kali shu kan Em din katangan koi kemau klisi kita ngan tim sino wan sim ite tenar na ai bigen. Bangi la da pelai ko kubur ti ni sya kan ba kitu ke bedi kam badi baro kin haban man mi office te piklaman mi na. Na klamon mi em te kamut ketu ka bisa sanjar jangan te kelas du kum tu mon. Ni te klampoi te pisa sya office. Na de sio tengah ketu ka khat sanajar. Long phim sutu de ba long kham tre shu te bangi. Na ni kan kuno badu bom de shu employee jungi. Long Dengan tengah tip saya pan iki nang tu ngah tengah tip sia. Semut kuno ka bisa ni ka basio saya kena dia. Long ka syong pipi la phim pa la siu man ta te ni le long nin sa carry forward no ru syaka next month kan bana banwan. Kamut yo ta kari forward ni semua abang la dep sio dia. Tim sutu kata abang la dep sio. Long ka bampat poi ka pisa pati syangi tingi liak no pihaban. Kata tengah tip poin kata te ka sutu piang tu office kan. Wah beri bicu. Wan pun kuslai ini haba la dep sio. Tani dengan sa file kon jigo forum ni hab ni dia. Tapi file siya iruba na marangi na office ngi habyang jing tho ngi biang jing tho hadu menta kampat dandra ka jing sio na kalian jong phi office jungi kan. Kata te ngam la le viva fi au ngam tha sio tak san hajar na ngam tre sio. Kumnon sio kum ta haba tu batri wat hi wan sim ben. Te kamun mentang la dep ai ho kata san khatan hajar te kamun un wan Thok ya kum ta kalongi ma phi kan ni file FIR ya phi tu boy tre lang pati. Ni tam ya ha pra kum chuan haras ni ko tribat ya. Na phi kwa man sim na kalun ru ngila ban ai lu ni phi le si ban. Pi kum ni tam ya ha kalun yu kata kalun han yu tangan ni kalun ba mentar ya thok kum ni tam ya ha pi. Na umdai shi te employee jungi phim stora ba umdai shi employee ngam la ban pan. Kata ni ngam stu kum no ba ong stu phi pen khluj na ni ba ngadang pun kam ni terkam. Saya kerana itu sepen baik itu ngata ngam tersiu ngalada psiu. Ta session mi phi office ma. Session mi phi office. Tadi pila ban su file. Office. Te file ko complain na kaliang chu phi ken. File complain tho syangi sa address syanga. Te nga sale mga nang ni lat. Do you know bre ngan office? Nga kartang i Crazy Boi jang Red FM. Crazy Boi nai? Red FM. Dah ni kam kai chis dah sudah phone ni kam kai kam share chat.